Président Athanase Kabongo Malebongo bakumana kuchinsansa matukwa mulombo dwa chimondo bukalenga cha munda Kasai Oriental tulimo kumanya midi mwendela mu province wa Kinshasa. Yo asagila mwa mulo mulwenzo wa kulokwela banena balikuneko nyoyi wagamanya nibanje chini mu kwanza munda ma province mujo monji nawo mukyamo kwa mulombo wa assemblée provinciale Kasai. Kacha wafika ukaji mwa kidibo kudibanganya nibanganya ayimonji boko libantu abonyi mwanju munani na secrétaire général wa parti wetu mukulu Pakistan aboyi bayikila nenda yo kumwela moyi waka ministre intérieur bunenda bayikila ne bakwa kotti mboke la ko yini ngoma ko munanga ne vice président wa parti wetu mukaya jama ko. Bon, pindeu bon subaka de mona nabu beba kwambila ku maluka ibo province wa Kasai Oriental. Baji be la mu masandra wa province ya kumpala tulomba tukala njumvangana tukala intolerance kwa tumama mshina tatu ya kumpala province bantu bonso badi kwa tenu badi kunego badi kumputu bena Kasai Oriental badi jijengani tumuno kilo wa province kemba sombo ni toyi bilumbu na shama komplo ni ifambya byali no kwa province janga. Kari province mwina anyi assemblée mwina julombolo jibishipingie matokanya chile mwanya kamajika. Assemblée ojwende bim nyaba ya meyu ya kanyivuko kutuka ajibano dilano nene bonso bwane no muna mushindo wa kutu angaje bwalu bwane bali batu sumwe oyo main hot bwalu bwane kwenseka kutwa mkushala tuko ganyi panshi mais tu déterminé bwane hatu tufinga na mule en septembre kutuka la bonso mabo mahelo kumpala balba contact dinyenza kutubana betu yenze ni mbele kusagalwa bena Nzambi nashukuru sagalwa ba club ba notable nashaba journaliste bomuno jemu uri babu batu ampanda bwana tufetangana ya ko ena bal bwana yewo mujuchu munewo ke mujuchu munoti basa tufingana yazo bonso no bwana province ta kumpata kato ena jibe da busoro masungla ba gouverneur jenze kama tu magesa no dihabu yanyu mukale president eyo de moment ni fajamu kalange wo ka fatuka batweshan program tujin shakwe ba tu kusona gouverneur wa province sud mon va tere ban Kasai Oriental kaji parmi ma province en chawo sumala ba gouverneur nduma tinsha kwanza na anu hesha Kasai Oriental gouverneur mwakan tujin shakwe hesha Kasai Oriental gouverneur mwakan kale president tutukale taskijela tato ayakon.